kecirang konsensi sedangki imbiang keseng kongres walah keseng kongres kaladu ia kecing syania bat kecing kermen hakliang kesen syar kadar hapo jongkari India bat kentup hagecela Meghalaya Shushu kumbal apau hakilat patai kebor ya laingut ki MLA jong keseng kongres kibala leit ben pernis opura ya ledesha ke parti NPP manhakini kibnai beradab kentup ya UMLA ke omsning u Dr. Celestine Lengdo UMLA ke Nostoin ubak Gabriel Walang bat UMLA ke Mauti ubak Charles Margar Henry ke jingru jimi jongkitang yalam jongkino ke parti ke jujiahi manakapor kumba bila hakilat patubor ya ke jingmi pat saginang yalam jong keseng NPP hajirang konsensi bat kila pentip pet baru bandon ke jingleit ban penyesopan bat keseng kongres bat nakaliang jongkinang yalam bah kemat jong ke parti kiba temu ban leit ban penyeso ila dia sya keseng kongres kila penpau ba kimdon kanu kadau hadien bekimi na ke parti NPP Henry ke dei namar beki pat ba kathangi ki kwa bandon biang nok kata ke jingkala hakaliang kesen syar kadar bat kila penpau ru keseng kongres kan sedon ke cingkermen panpat biang ya Allah kam sensyar hapo jong kecelah ka jingkli kan long hatu hapo jira konsensi lada ke sarkar kalapan benai ke tarik election MDC ke ban salongsyen hatu pikwa ayuk kertong na ke parti ayu ban long kumutau nomi khmat syaki artli ki district council kata ke khazi autonomous district council bat ke Janjahils autonomous district council uban ya lambe batri hok ya ke konsensi saya coba api hak ke comments kulis bun